5 kesilapan besar beginner runner waktu event. Standard Chartered nak dekat, betul tak? Ada yang tak cukup training, ada yang last minute baru nak start lagi. Tapi jangan risau, aku ada 5 tips untuk korang. Yang pertama, korang kena make sure korang tak try energy gel waktu event. Sebab kalau korang nak try, korang patutnya dah try waktu long run hari tu. Antara keburukan korang try energy gel baru waktu event, korang akan senang kena side stitch ataupun bloating. Korang tak nak masalah tu waktu korang tengah lari. Yang kedua, korang kena make sure cara hydration korang betul. Korang kena make sure korang ada minum electrolyte every 30 to 45 minit untuk make sure haid korang terjaga dan hydration dekat dalam badan korang terjaga supaya suhu tak meningkat. Yang ketiga, korang kena make sure korang tak try kasut baru waktu event. Ramai runner yang buat kesilapan ni juga. Sebab apa? Korang akan easily injury sebab dia punya cushion tak break in lagi. Yang keempat, korang kena make sure korang bangun 2 jam ke 3 jam awal. Sebab apa? Korang boleh minum air teh atau air kopi atau benda yang berkafein untuk korang dapat membuang. Tak adalah waktu event korang nak cari tandas. Betul tak? Jimat masa korang. Yang kelima, korang kena make sure korang kenal badan korang sendiri. Korang jangan push too hard, jangan push too slow juga. Kalau yang tak cukup training tu, korang kena make sure korang berada dekat bawah daripada zone 3 untuk make sure korang dapat habis dengan strong. Ingat tips aku, zone 1, zone 2, zone 3. Kalau dah masuk zone 4, jalan je. Jadi itu je daripada saya. Good luck kepada sesiapa yang join Standard Chartered minggu ni. I wish you all the best. Assalamualaikum.